Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Lena bekuyimashi ebihlelwe i-MK Youth League ebimasha iye-City Hall lapho ibihambisa khona uhlelo lwey'khalazo abanazo, okubalwa kuzo ukuqashwa ka-Metropolis amaphoyisa amasipala weTheku, inkohlakalo ekhona lapho, nanokuthi kuqashwa abantu abangakazi bagijime benze lutho, vele nokuthi engathi kukhona nabakhulelwe khona lapho kodwa baqashiwe. Awukuyizweleke bezikhulumela bona. Aziziwe esezizwa ngamalembeni ukuthi ikholeji iseqaleni. Umetro abafunanga i-communicator nathi futhi babebafunile sazama ukuthi simashele last Monday basitrainisha bazosivula bazosiwa ngoba sinayendelezayo yonke lento esenzayo abanzini iqembu le-MK semasini approach asicela ukuthi sicela i-support nenkinga la uMetropolis usenzelelo le-corruption yabo leyabayenzile sicela ukuthi basisize bantu ukuthi sithole ukulungiswa kuyona yonke lento eyenzekile ngathi i-process siyenzile kodwa lapha ngaphakathi abantu abalapha ngaphakathi ecollege abayenzanga i-process. So namhlanje sila e-City Hall sizosubmisa i-memorandum yethu sicela sikhala la ukuthi sicela ukuthi kwenziwe ukulungiswa kuyona yonke lento, sicela ukuthi imeya isiphendulele sithi leya process eyenziwa lapha ecollege ayime ngoba lapha kunabantu abahamba bagijime, kunabantu aba-over-age laphana, kunabantu abadala abangenela amakhansela abangena ngabangamabo, kunabantu abakhulelwe. Sithi ayime leyo nto enzeka laphaya, ayime leyo nto enzeka amanzini investigation iphelele sithole iy'mpendulo ukuthi kwenzakaleni ngoba kungaze bayasitethnisha mina ngiyafonelwa bazama ukuthi basivimbe bathi yonke lento esiyenzayo izobeka iy'mpilo zethu ey'ngozini. Kulungile-ke akube njalo basicela iqiniso ukuba singasagijimi singasaya kwi-test singasaya indawo zama-interviews. Kunabantu kula mali sasebephinde kwesi-4 abenza kwesithathu kuvele kuthule uthi uyeza kuthiwa sekungeniwe njengamanje ama-medicals akhanseliwe abantu bayosayinisa ama-contract ebusuku bayasayina ebusuku abantu abanabana abakhulelwe abana-matric siyeza bayaqala bayaqungana ngoba kusabanama-criminal record bathi hhayi basebenzisa bazosizela umuntu asufuni sithi akume leya nto enzeka lapha kungenethile ekoleni abantu lonke kakhulu kulenesapoti nawo wonke omunye umuntu othe wafika wabakhona kanye nathi la siyabonga kakhulu. Come on.